Make nomsamathebula lothi iphilisa ngokuthengisa khona ke edolobheni kaManzini ukhala ngokuthi ke uyasola ukuthi masipala ke umisile kusebenta tinyanga letintsatfu ngetizatfu kuleti ngacaci kanti uthi waya kumasipala ke ayawucela ukuthi eteke amane ke abalekelele kulandzela ukuthi kube bete kusebenzisana kahle emkhatsini wakhe naloye ke lengumakhelwane wakhe khona lapha edolobheni nabathengisa kanti uthi waya kuyawucela ukuthi bamane ke bamthathe yena bambeke kulenye ke indzawo kuteke batakwati ukuthi bangacabani namakhelwane labathengisa naye uthi kungilezo zathu masipala bese uyamisa ke kusebenta ngoba bathi yena ke akatiphathi kahle sekangi suspendile masipala ngikhaliswa ngokuthi angisuspende 3 months ngisuspende ngilongakasa ingena nalendzaba ngimbone ngemehlo abute ethi kwentekeni kanti bese ikhulunyiwe yacedwa inkinga lebeyikhona nethi nje mina sengicela ikomiti thayi ngichube ngiyocela ukuthi manje basishintshe ngoba vele sesithe lesikhathi singaboni ngasolile kuwaswe ngisuspenda ke masipala 3 months lokhu ngivisa abhlungu ke nalolo ngisuspendile 3 months abekho intolo nakune covid singasebenzi abekho intolo nakune steleka singasebenzi kuyadliwa noma umuntu aboshiwe mina yini lenkulu kangaka ngoba nalokubhalwa kwale ncwadi ithi angiphathi kahle angikwazi ukungaphathi kahle kuthi kufaka inekhadi kwesibili ngina le nkinga yokuthi kepha yena lo masipala kahle kahle uhlukile letinye tinkantolo lokuthi lo potaka ufana nalo lokukhulunywa ngayo inda kubeka kanjani ngesingisi bathi kune complainant nani na bonke labantu ekugcineni licala libadle bonke baye stocksini noma kucala la kumasipala lokhu licala lidle wonke umuntu hlala estocksini ngicela ke mina lokuthi ngivele lapha ngihlaba inyanza leyo kubantu labatawubuka bayivele endzaba bamane bangenelele ngoba ekugcineni kwayo lencwadi ibhalwe ukuthi uphikisana nalesi nalokho lokubhalwe kule ncwadi tawusho ukuthi wena ufuna ukukhuliselwa lesigweba ngathi kodwa kusencwadini tawubonakala noma ngingasakubeki kahle Mathebula uthi lokumvisa abhlungu kakhulu kude longati ukuthi kulamalanga kude ke ibhizinisi kanti futhi basoloke bahleli emakhaya kunginyalo uthi kude ke letawuphila ngako kanti futhi uthina akakwadi ke lakonile kuye masipala wedolobha la kaManzini setamile kuthintsana naye kumnumzane Maseko lothintseka kulena ndzaba elicingweni kodwa wangalibambi etindzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingeri Khalo sinacela impilo uDlamini sikaManzini.